Čeprav je na Nininem koncertu bilo nekaj tehničnih napak, je svoj nastop izpeljala profesionalno. Publika je bila najbolji dio koncerta. Ne sjećam se kad sam zadnji put doživjela ovdje u Sloveniji da je publika tako zdušno prešla i čak u početku neke tehničke male probleme fantastično nosili od prve do zadnje pjesme. Za Nino je značilno to, da svoje karijere ni nikoli gradila na škandalih ali seksapilu. Pravi, da je izbrala težjo pot. Uspjelo mi je ne biti dio skandala, ne biti dio žutih tabloidnih priča i ljudima se jednostavno predstavljati svojim radom, svojim pjesmama, pa koliko vrijedim, neka vrijedim. Na koncertu je bila tudi Alenka Godec, ki je njena zvesta fenica. Medtem ko je čakala na srečanje z njo, je za nas interpretirala njeno pesem. Što je od tebe, imaš reči najslađe, a jaz ne znam preveč hrvaško. Simpatija je obojestranska. Predlagali smo jima duet. Drago mi je da je došla večeras. Možda ste mogli jedan duet napraviti? Možda jesmo. Nina pripravlja tudi novo pesem, katere besedilo je prepisala pod zapeljivo sliko na Instagramu. A stihovi idu: budim se po cijelom licu mi opekotine, te suze proklete gadno su me opekle. Na glasbenem področju bi rada dosegla še več. Pri 41 letih pa se prebuja tudi njen čut za materinstvo. A svaka žena koja je žena ima probuđenu već od Boga ljubav prema djeci i majčinske osjećaje, to je neupitno. Nina Badrić je s koncertom še enkrat dokazala, da njen uspeh sloni na profesionalnosti in ljubezni do glasbe. Vse ostalo je za njo nepomembno.